Mugambo wa murimi. Mboga yendaga ukorwo inacio hindi ciothe. Hindi ria mbia guka ni ukorera mbia. No ngikorwo ukuhanda rimwe wage mbia. Andu aingi ni moraga na magakua ngoro na makaremwo ni kurima. Gutire mucere ungi ndingikuria tiga okomboka. Watara expenses ya production ni uragutigiria kindu kiegega gukira basmati maito meri. Na mburi cia Hampshire na rutha ici tuni na mburi igana rimwe ria 10 na no ciragethie na mbere na guciarana tondu turatarget gukorwo turi na mburi 600. Kahua gaitu gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari wari 8 na niko kahotire kugurwo $1,000. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthingi wa urimi na guoko kuoreo gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthi njitikiria kuingira county namba 31 kuringana na Fast Article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Laikipia. Murimi umuthi twi guku Laikipia itura rigwitwo Loriani thiini wa itura riri nikuo ngiuga kurimitwo nyanya ikarimwo na ikarimika maeka na maeka ni murimi utarenda itheru akiamukira muthingi wa urimi. Reke ngutume thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ucoke tunyitanire niguo iguo ria nyanya yendaga. Maritwa Francis Kashau currently turarimira kundu gwitagwo Lorian kuma mwena wa Laikipia Romuruti na turi arimia nyanya. Gashau nyanya yanyu irathi atia? Ungirora guku twina nyanya size tofauti ithiete itiganite uguo twikaga uguo nigetha tukorwo twi thoko throughout the season. Ni ukora kuri nyanya nene iraciara kuri iraruta mahua na kuri o ingi turagetha ona ingi turahanda mahinda-ini maya. Na riu wigwika uguo ni ukoragwo ati thaa ciothe wi thoko ugakora ni wakorera thoko ina mbia na ungikorerere tari na mbia ni ukora kuri imwe stage fulani ikuhota gucokia hathara iria ringi ungikorwo uhite. Na gitumi gia gwika uguo ni gukorwo ati ungihanda yothe stage imwe ni uguthii wone mbia na noho chances cia kwaga bado ikoragwo iri oho na no ume thoko kana ume urimi-ini ungithii ukorere mahinda ta mau no wathii wakora gutari thoko no handite msimu umwe wa nyanya. Guku thiini wa mugunda uyu ni kuri na nyanya maragetha. Tariu nyanya ino rona nene haha uguo ino rona ina rangi mutune iyo ni kuonania ni kinyitwo ni kugethwo. Riu ina thiko irathio 80 niyo twambitro hingurite kwa ndagika ino tumitwite ihinda rimwe na yoka ikurite na riua uguo na mai turutaga ruwi tuhuraga na mashini tugacoka tukamikuria na kumihe mai mau na faro o uguo tukite nginyagia kurakinya hindi ni kwambia kura. Na riu wekura uguo nyanya ndifataraga mai mau maingi ni ukorwo ati mai excess ni mathia makamithũkia so ni twambite gu post mai o uguo trokite tumikuritie na mai kwambia kura turamenyiheria mai riu irategemera mai ma mbura. Ungithie kundu kuingi ni kuri mithemba ya ihandagwo iguku mwena wa Laikipia ri Gacau muhandaga nyanya iriku? Guku Laikipia themba uria tuonaga mwega gukuria guku Laikipia kana guku mwena wa Lorian ni nyanya muthemba wa DRD ni ukorwo ni tiragia mirimo ya tiri iria ngimana na tiri ona oho nyanya iyo ni hotaga gutunguhia matunda ti consuming mwana wa feeding ndirafatara feeding inene uguo ni favorable kwi murimi munini ona munene ungikorera thoko ni gukuhe bia. Second thing ni ati ni ciaraga matunda maingi kuma ngathi ya mbere igathio gwerikitie nginya ngathi ya mwisho igakuhe matunda mena size njega. Gacau nyanya ya guku Laikipia ri ungiuga atia uhoro wayo? Kenya ni kuragio nyanya miena mingi Kimana Kirinyaga na Ikuru no riu thie guku migunda ni yonekanaga ona okorwo ti uguo minene iria yonekanaga ni rutaga nyanya production ni koragwo iguru na ihinda ria thoko ria kinya ni tugiragirwo migunda-ini itu no ngikorwo ina nyanya nyingi no ukioyaga nyanya yaku no kamitwara thoko utagutinda ugitegemera ugirirwo mugunda. Teithwe ni tukoragwo na nyanya nyingi uguo ni ukora mahinda maingi ni ukwenderia mugunda no gatigwo nayo uguo koya jukumu ya gwitwarira nyanya yaku thoko. Gacau nyanya ni koragwo kaingi muno ikifurandi na bei igathuka ha ungiuga atia? Nyanya hindi iria kwina riua muno andu aingi ni mahotaga kumirima tondu nyanya ni koragwo ikienda riera riu ria urugari na hindi iria kurimwo ni andu aingi ni ukoraga thoko nyingi ni cia furandi na cigo furandi nyanya thogora wayo gacoka thi
uguo hena probability ona we murimi ni uguthi hathara nene. No kwa ihinda ta riri mweri uyu wa kana mundu wina nyanya kwina chances nyingi kana chances nene ya ukorwo ikiambatira thogora na yuke stabilize na thogora uria mwagiriru ugutuma mundu oneka faida kanini. Na nikio riu urona kwa ihinda ta riri kuraura twina nyanya turatua ni gukorwo ati hindi ya kwina mbura nyanya yo ni fataraga dawa nyingi na cost ya igathi iguru. Uguo ungihotithio umirime ihinda ria mbura noguo faida ikoragwo ikionekana. Gacaũ, mundu ungienda kurima nyanya ri ungimwira atia? Mundu ungienda kurima nyanya agufatara ambe eke research ya riera kuria arenda kurimira nigetha hotithio kumenya ni muthemba uriku wa nyanya ungirima, tondu ni ukora mithemba mingi ya nyanya ni gu perform wega at a certain condition of weather kando na kuria kungi gukuragio nyanya. Wamenya ni muthemba uriku, keri ni ugucoka ukorwo ukimenya haria source ya mai ungiruta na labor na capital ya kwambiriria urimi wa nyanya niguo ukorwo ukimisustain na dawa makiri ihinda ria heho na makiri ihinda ria mbura umihonie mai uria kwagiriire. Gacaũ, ta mucokerere haha. Mundu ungienda kurima nyanya agufatara ambe eke research ya riera kuria arenda kurimira nigetha hotithio kumenya ni muthemba uriku wa nyanya ungirima, tondu ni ukora mithemba mingi ya nyanya ni gu perform wega at a certain condition of weather kando na kuria kungi gukuragio nyanya. Wamenya ni muthemba uriku, keri ni ugucoka ukorwo ukimenya haria source ya mai ungiruta na labor na capital ya kwambiriria urimi wa nyanya niguo ukorwo ukimisustain na dawa makiri ihinda ria heho na makiri ihinda ria mbura umihonie mai uria kwagiriire. Reke riu tutirihe miaka ya hau kabere hĩndĩ twambĩrĩirie kurima urimi uyu wa nyanya ni kwĩitĩra twĩitagira ona kana ugathii kundu kurarimwo nyanya ugekonyorera nyanya ukamĩita ituta-ini ugacoka mĩngũrũ ĩyo ukamitransfer haria urathi kuhanda. No ihinda rĩrĩ ni undu wa technology nyanya tuguraga hybrid tugathi tugaita kuri breeders tukamitransfer kuri area ria turatuika akumihanda. Ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Roriani, njeta murimi na bemwe Mwarimũ Mucwe. Mugambo wa Murimi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thina uria turi naguo ni biacara ya makorobia riria kuratuika murimi ni akubatarania rihe iguru. Ona bunge itu aria mari hau aria tugicagurite nio maitho maitu ona mamakaga murimi akimaka tondu riu nao moragia atiriri eka nyamu ni yetwo finance bill ri kaya ugaga atia kawani tungiraribita wega makiria korwo gekiro miri wendera yagiririte mweri wa December na January ni tondu thoko na rate ya exchange ya ndora yari njega January na February.